Newsfast Karbi Anglong berta kithan jabang nili sami kacerong parpi. Aprangsi berta thepi arjuitha. Bitung Rengchama Mondol Committee atum non kewangji MLA kilik ansasi kapangtang tujia Phanpura menmenji left wing polling station atum pen maikangni. Hormu hortar ador keso putak usuka atum CM Sarbananda Sonowal Lapen Food and Civil Supply Minister Pani Bhushan Chaudhary Amepi ke kaipon. All Party Hills Leaders Conference APHLC Longtrok Boot Committee President Secretary Chingring Sima Ing Nippon. Indian Red Cross Karbi Anglong Branch atum kisung kepo emergency atumapan panong ponsi wi kachipi asai kedeng. Kiching si Tingthong Sarpo Musical and Sports Society pen football kapatu angdung kiti patupon. Bitung Rengchama Mondol Committee atum non kewangji MLA kilik ansose kapangtang thuji Phanpura menmeji left wing polling station atum pen maikangni labang somai long bilof sing krosi maya long chepahem phupon maya long menmeji lems chairman Vidya Singh Teron lapen Vidya Timung lapen Mamoni Kramsapi BJP West Karbi Anglong Committee atum Chetong Dunsi maya long menmeji lems Chairman Vidya Singh Teron pen kaning JK non kewangji MLA kilik ansose menmiji leving polling station atumta non kedobom BJP Ratchari aphanle mesen pen pahai dunlona BJP Ratchari asong henlo kimenai athe non kedobom ilitum kachinghot Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang ke kaike ta radaphan ke raver lapen kanghon abang phulo lasi kewangji MLA hot madule tiket long setami ongdung pen vote pahai dunlo nang pusi terona sang ho pen maya long ning jepon 3 PS local committee PS ba arong 3 PS long 1 tarik pen tubo 1 tarik pen arong 3 BJP party hoi pen lekin arong 3 meeting do damai kesi lase mudek akan pensi tukin meeting party ke damtang MP election pen utum langkon klo tenon dunia ni tum dak mat hapono BJP ansose chu ke damtang election pen ansose percentage total percentage banji aku percentage banji la pen 100 pen ang bongken itu ka 100 kusi cipulo ke damtan rong aphan tuar no lang puno kisukiun e puno kopine sakuri bakuri puno itum rong sorban BJP सरकार bakachari pon Karbi Anglong district council long ake hai itum kacheng hoinai CM Tulim Ronghang ansose rap khanke tai tarabo lasi rong sorta mane ansose kachirap kachito duin phansi kadu ita wangbom no angko belek party penda ko wangla dongka mukampen komol kathar Newsfast Karbi Anglong poriborton pukachelar kibanji pura rara thengno lamchak chipisi BJP atum dispur along ser ang hoi cherai si asam along ri chari chalon lo seta poriborton kachelar kiwanji ke aphilo laso alar ke BJP atum rat athengno rat ahotur asai si klempon ronglo jasemet pet asam along ri pen chenglok Karbi Anglong arlota arniwang si kenang sot ahormu hortar ador kiso sining longle phokailo hormu hortar ador keso sining longle ke phokai pen rong rup arlo kedo kidu kelak arat atum ke penang anake sungdo nanglo hormu hortar ador kapajum thek lapen mesen pen chari chalon thek pu ningpung chepaklang ponsi usuka tiripi amai lapen paglongkam aru atum chelangsi pini paglongkam ahithia long Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal lapen Food and Civil Supplier Minister Pani Bhushan Chaudhary atum amepi ke kaipadopon Pirangkia thengno usuka tiripi amai maipu baby sonteron pen kaning jepon ke andi BJP dole তেওঁলোকে দিসপুৰ সমতা দখল কৰিছে সমতা দখল কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তনৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে জনবিৰোধী নীতি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে আজি দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত লোকসকলে বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে গতিকে অকালংগী মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰা ব্যৰ্থতা হোৱাৰ কাৰণে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু খাদ্য আৰু সামৰিক যোগানৰ মন্ত্ৰী ফুনিবকন চৌধুৰী তেওঁলোকৰ পুতলিকা আমি পাগলং কামৰ বজাৰৰ আমি ডাক কৰিছো Pini bolong komaji Karbi Club ahemalong difu LAC is Karbi Anglong BJP amai kangni Mayalong VP nominated MSc Ajit Kumar Depensi Mai Chepahem Phupon Mayalong Aluhi Aman Pen Chetongdun HD Minister Sumrong Hang
MLA Barim Vidya Singh Ingling, Kangjang Terang Deputy Chairman Barim, EM Pradeep Difusa, Uttam Brahma, ECO and Social Board Chairman, Karbi Anglong Autonomous Council, Sarsoti So, Sima Ronghangpi nominated MSC Lapen Ongdong, Mandal President Town Committee Chairman Natum Chetongdon. তিনিটা বিধানসভা সমষ্টি আছে এই তিনিটা বিধানসভা সমষ্টি 19 ডিপু বিধানসভা সমষ্টি আজি দলীয় প্ৰধান কৰিছে আমাৰ 6টা মণ্ডল কমিটি আছে ডিপু বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দলীয় কৰ্মী ভয়ববীয়াসকল আৰু প্ৰতিনিধিসকলক ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স কোভিড প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰি আমি এই দলীয় আৰু বিশেষকৈ আলোচনা ঠাই পাইছোঁ আমাৰ দলটোক আমি কেনেকৈ সাংগঠনিকভাৱে আমাৰ এই সংগঠনটো বিজেপি দলৰ সংগঠনটো শক্তিশালী কৰি তুলিব পাৰোঁ গতিকে এই বিষয়ে বিশেষকৈ আলোচনাত আমি মিলিত হৈছোঁ যিহেতু সন্মুখত আমাৰ নিৰ্বাচন আছে গতিকে সজাই পৰাই ল'বৰ কাৰণে আমাৰ দলীয় সংগঠনটো সজাই পৰাই ল'বৰ কাৰণে আমি বিশেষভাৱে এই বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিক 19 ডিপু বিধানসভা সমষ্টি সকলোৰে মাজত এই দলীয় Fuluni Penarun Kro, Newsfast Karbi Anglong. Pinidet Piadang, Coronavirus Akisung Aporhut, Chotkalisi, Hospital along Vikadure Hectic Aporhut, Indian Red Cross Society, Karbi Anglong Branch Satum, Difu Blood Bank along Avikachipidam, Pinpur Mepidi International Volunteer, Blood Donation Day Arni Pacheton Dunsi, Bangso Jaimek, Dengdunlo. Bangso Hut, Indian Red Cross Society, Klembang, Bangkrehini Societum, Kachesek Mek Ateng Pini Difu Blood Bank along Vikachipidam. Bangso Avilake, Kaprek Keso Kachelang, Emergency Hut, Vikenang Jia Por Hut, Thedung Akerap Ale, Longdun Po. Laso Hut, Lunsi Po Pansing Kruk, IRCS Chunbang, Borsing Thangcho, Disaster Chunbang Mensing Rong Hangatum, Penchenglok, Klembang Atum, Cherap Chetodun. News Text Report, Newsfast, Karbi Anglong. Atumi dilai pulis tumpen naka checking bomahut ihum kang huagari kenep dunlong. Kacenep cek Sikandar Das, Munna, Apoamen, Dasharat Das, Ahem, Dilai Road, Balijan, PS, Gariahat, District Calcutta Pu, Lapen, Kedotip Adim, Tikamagha, PO, Mirgaganj, PS, Jamuna District, Giridhi, Jharkhand Putapachini 2. Alangli ihum jeep, compass bearing registration number WB 101818 agari Kanghupon Pupatini Long. Kanghu Pusi Aronateng Dilai PS case number 29/2020 U/S 379/411 IPC Pabon Ponlo Pusi Dilai Police ASI Jiten Gogoi Pen Bangso Asai Chepadi Dengahut Than. News Desk Report, Newsfast, Karbi Anglong. Wothat langsu serdihuna klamalong West Karbi Anglong BJP worker meet amai kangni. Bangso amai along kecengsi ajai make 1 number duar amla constituency MAC Prabhat Chandra Taro, Mate West Karbi Anglong BJP District Committee Vice President Ari Dengpen BJP Asong Alama Ingturpon. Bangso P worker meet amai West Karbi Anglong BJP District Committee Dun Mai Pu Prabhat Chandra Taro pen Mai Chapahem Pu Ponsi, Mai along 20 number Paithalangso MLA Dr. Mansing Rongpi, Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron, D Aphing Maslai, Mongol Singh Timung, Pradeep Rongpi, MEC Rina Terang Pi Pen Kedanglok Penang An BJP Klembang Pu Pietung Chetongdun. West Karbi Anglong BJP District Committee Kongchun Bang Richardson Hanse Pen Mayalam The Jai Ponsi, Kewangji MLA Kilik Ponalong Ke Klem Kedam Pon Aputak Chingki Chingwai Ponsi, Ing Samjin Pen Mai Pachun Pon. Wothat Langso Pen Rajen Ronghang Mohor Nep Bang Protap Kathar, Newsfast, Karbi Anglong. West Karbi Anglong Amri Ahawar ke Parlo Putsari Angkang Kedu Rongkri AC Putsari Area Youth Development Committee Mate Thi Hekpen PAYDC Arisoi Jangatum Putsari Along Kedu Chala Direntha Alang Sunalong Rat Asai Klem Ponlo Alang Litum Kapang Thai Pendanglok Abun Apret Kewarji Aphandas Binta Selam Ponlo Labangso Asai Lake PAYDC BD Sardar Linson Ronghang Maipu Waisong Teron Dun Maipu Rohit Puma Kongchun Bang Drivin Teron Dun Kongchun Bang
Rarsing Lekthe Public City Chunbang Tenzing Limbu Dihin Chunbang Sarimbe Dihin Ribang Sanjoy Singh Teron Lapen Bang Thongkep Sose Amem Baratumta Chetong Dun Pen Saipa Chunponlo Chala Diren Tha Alangsun Kang Tuifit Phokep Sose Lapen Kilang Ining Ing Sampik Lapen Alangsun Ta Lang Mesen La Silabangso Alangsun Aphan Karbi Anglong Autonomous Council Asong Japo CEM Lapen Tourism a Department Atumpen Pregjam Awarsai Nang Pipen Araje Abolon Piponte Rad Atum Kilang Aning Ing Samji Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Atumta Medu Tax Revenue Long Ponji Lapen Ladak Rongpen Langsun An Kilometer Hini Andolang Lasi Bangso Atowar Nang Selam Pi Asonte Barla Chala Apor Setame Kijui Damji Aphan Joyke Poputa Putsari Area Youth Development Committee Asongja Po Atum Pherangke Kahumri Tamahut Nang Than Pachini Pon Lasi Alang Litum Akemang Akar I Akaningri Ateng Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM MAC Lapen Local Kedo Asongja Po Asongja Piatum Doan Ta Awar Sai Lapen Pachun Pon Popusi Alang Litum PAYDC Atum Anathu Pen Ning Thepon Parpiglo Puta Pherangke Angnu Ning Kethe Ang Hek Chipaklang Pon Labangso Avatar Fall Chala Longsun Pu Along Militum Kaduk Ave Arisue Jangpen Duana Side Ame Militum Klem Nang Sikiduglo Lasilahai Tuar Harong Benadaklong Sunan Atuar Kimesenia Phan Usitame Tourist Department Lapenge Council Kithe Kiding Atum Duan Tame Militum Phan Avar Sai Nangi Diponia Pansi Tuning Ripen Ninghe On Parpik Lapen Labangso Alang Sunalong Harong Pen Dak Nang Kile Ye Phan Kilometer Hini Ambak Dolang Setame Non Barla Chala Homoy Tuar Akadigdar Penajok Pinangan Amuni Datum Nanglang Hekredlo Umpanai Pen Pherangke David Singh Teron Newsfast Karbi Anglong Duaramla constituency along EPH Chelsea Pen Patir Piponsi Pini Bhoksong Risomara Teran along Duaramla constituency Thoyeren Long Trok Food Committee along Maipu Kongchun Bangatum An Chetongsi EPH Chelsea Asong Kapang Tang Jiaphan Chethan Chimung Pado Puthot Prabjin Pen Inglong Aren Malomta Food Committee Doan Songja Tumpenta Chethan Chimung Pontuji Puta Pachini Pon Lapen Bangso Mailong Kachetong Constituency President Longkitimung Central Committee Pen Lijang Habe Indra Tiso 20 LA VP Babul Sagra Constituency Active Worker Saiten Tiso Hemari Hanse Sarsing Milik Sarthekro Indra Be Saheb Be Bapul Tokbi Lapen Long Trok Avut Committee along Arpugedotum Chetongdon Dongkamu Kampen Komol Kathar Newsfast Karbi Anglong Non Malom Sophan Bir Time Ton Sina Wang Ignon Sanbi Choran Aboha Volongkom Aji Sankur Ahiti Along Ladak Sa Penchenglok Ok An Lapen Asonson Kichu Kijun Ahormu Long Igji Lasi Solangdo Arat Sanbi Aboha Along Dampen Sa Penchenglok Asonson Kichu Kijun Damji Aphan Warsai Chuendun Iktha Anparta Ladak Ok An Anam Troksike Penta Long Igji Come on, Langni TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605.
birta kangton pen nang jiroi thulo West Karbi Anglong Jingthong constituency arlo rongjang phong pathwa klamalong kichengsi Jingthong Sarpo Musical and Sport Society atum patir piponsi atumi football pathu angdung kiti cepate angdung kiti pathu along Rainbow Club langlongku umpanai dukan Lapen Hills Club Singkum angbongsi chedanpon Jingthong Sarpo Musical and Sport Society amaipu Holiram Rongphar Lapen Kongchun Bangkhor Sing Senar atum chepahem phupon labangso kapathu along langlongku umpanai dukan atum 2.0 goal pen chepahai pon labangso golni setame Bristarli ingti alangli si thaponlo alangli ke inut umpanai PWD Road Division asai hem along achokamarlo angdung kiti pathu along Alohi Sarpo Man Pengpen Anthony Rongpi in charge Ulukunchi Police Outpost Lapen Birsinki Center Sport Association Abidi Sar Dilip Singh Hanse Amri Jingthong VDP in charge Philip Ronghang Amri Sport Association Amaipu Winchester Ingti Lapen Sarkari Sarkaman Rong Asar Rup Asar Atum Man Pengpen Chitongdun Umpanai Pen Pherangke David Singh Teron Newsfast Karbi Anglong Kinamtang ni phai cricket home arni pen rongmong we pathu aklamalong under 13 a osomar atuma phan football kapathu kibipon ningkan cricket home arta kijum osomar atuma phan father Nelson Teron DLYC football club atuma phan organize Nelson Club season 3 under 13 football club pangchengpon father Nelson Teron alangli osomar atum bihek pen seke kipipon si pathek nangpu akemang pensi Pachar lilo pu kamat hapon pensi alangli bangso under 13 agem along chipaduk ajok rongmong ve araratum ning arong si father Nelson Teron aphan kachuru pajirpon hek penjong se than lu putang te majok ta la son school ki dono sumar dum ta 1 to 3 ke charlie putang te ha bihe ko pen se charlie class 10 ko bang phang dam ko la som thek bom kon pe bom la bangso kamat ha pen ajok se sumar tu ma phan bihe ka ko pen abar sai pilote la tum an se thek po pun nge che thek kana jok se la under 13 ne khela tak kamatha bangkela lo lo smartum phana son smartum pin smartum phangke dak pangcheng long lo ar lo smartum phan abar sai pilang se tim smart ar lo smart to pha nelo ka predeni ni dam tu sita batum phanta chance pilang kamatha ke la putak thak lo thike ake thi apor jang to phanang pathu thap te bang therak du si bihega ko pen jong se than lu putang de bang hang ko bang on bom lu rongmong ve pen jirsong ingti Newsfast Karbi Anglong pinya birta lansi pajudlo dome thakme kardong